Ubreu jong ka UP, uyay penipaj ba da kabara da Hongpong yalau kun shinrang badang prabnai hakasnong tang namar ka dauri. Ubreu Harampur District Uttar Pradesh ulayaj pared da kabara da Hongpong yalau kun badang prabnai leng bagi surak shnong ban penbor yalakat nga bat ya kaying kasem jong ka ban yo ya ka dauri. Kane ka jingjia kala penmi ya ka jingbitar hadin baka video jong kane kakam kala sapreng bha hagi social media. Lakno ba uniu breu bakarteng usanju ulale ekne ka kam hadin ba loi le persya bat ka tnga jong u halor ka bai dauri katkum ka jinge thu jong ginong sang snong usanju ula dawa pisa bat ka kali bon sen na ka tnga jong u ka jing song krim jonga kala jia house nam ar jar ar pulai abang ale shata kila syo yanga kihen men jong lok baro kila ong yanga wanra ya ka pisa ba arlak tingka kumju bat ka kali kila syo yang halor kani man kapor laong kasuman kalaong biang ngadon wei ukun ubadang rin ubadang prabnai bad omdon basngap yang mentang akwa ban yai syakman kila pan ya kabai dauri bad menta kila perit ya ukun jonga hakaleng gasnong da kabara ya uda Hongpong keli ya no breu hakasnong baro kila yo iya ke video ulang ya ki breu ban sna video ya kajing yai perit jongu bat ulayay ong ay pisa yanga ngamdon pisa ai nang nongan wan raya ka kalaong nang ta ulas dang ban syo yanga barra ya kunlung da Hongpong ulayay kaleng kasnong hadu sausen ukulung menta ulapang bat kasying syirka jong uru kalalay kipulit kimsyam sngap yanga bar ngakwa babaro kibahaying jong u kinsya set patok laong syusyu kasuman habaya keren lang baka phone Kamilak Khanam Station in charge kanisha khatana kala pentikna bala shimkhia persya ya usanju ban pangat haka section by shispa san puwei bat yakane ka kam lai tiru isya ka counseling center